أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. haray musidɓe julɓe tedduɓe, ɓawen yettude Allah subhanahu wa ta'ala, juulen ene laaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. haray mi salmini on go salminago islam, miɗo wiya on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. haray inchallahu taala no famirɗon noon hiɗen e lewru sumaye, te alhamdulillah lewru ndun hindu mutade tun. haray ɗen tori Allah subhanahu wa taala yo timminan en de jam. eɗen tori Allah yo jaɓan en korkaji ɗin, yo yaafo en bakkatuji meɗen, yo ɓantan en darjaji meɗen, wondude e dendangal julɓe e musidɓe e yiɓɓe meɗen, ya Allah, allahumma amin. haray hande ko wonne yewde fi mum ka kikiɗe ɗo ko fi mawnugol ndu lewru sumaye e fi piiji ko waɗi e mayru. haray alhamdulillah ko ɗe balɗe iɗon andi fuɗɗi ɗen, woni subhanallah, fayda pecce ɗiɗi mayru yehi, lutti feccere. haray ko en ɓeydu wakkilade. haray ndu lewru wallahi musidɓe julɓe tedduɓe ko lewru mawndu, piiji mawnuɗi kadi waɗi e mayru wallahi. donc ɗin piiji mawɗi waɗɗi e mayru ko ɗin faala ɗen sifagol e nde yewtande kikiɗe ɗo inchallah. haray noon ɗin piiji ko waɗi e sumaye no jeeya e muɗum, e mahiɗe wawide ko ɓuri mawnude e muɗum cippagol o alqur'anul karim ɗo. haray ɗon andi alqur'an ko e nder sumaye woni ko jippi e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ɗulle ko e tenen ñande nogaygo sumaye woni ko fuɗɗi. ɓawo lurde karamokoɓe mbuy, karamokojo men endi en jo wiyeteɗo cheikh abdourahman al mubarak furi, ka deftere makko rahigul maktum, o wi ko jicci kon wondema haray ko etenen ñande nogay e go sumaye woni ko alqur'anu on jippi e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ɗum woni goo e piiji waɗɗi e sumaye ɗiɗi on e ghazwatu badrinil kubra, piiro badri ngon. haray ngon piiro ɗon hiɗon andi koye ngon piiro julɓe ɓen gañino, tawi ko ɓe 300 e seeɗa, hefrɓe ɓen ko 950. julɓe ɓen gañiɓe wari 50, colonise 50. haray on guerre ɗon o andirama ɓantal wonande diina kan. ɗum ko wanno ko ñande 17 sumaye. haray no jeeya e piiji kadi waɗɗi ɗin e sumaye e warede aba jahal kañumma e umayya. hiɗon andi ɓeɗo ko lorrunoɓe diina kan, ko molana Allah subhanahu wa ta'ala okki julɓe ɓen kutu, o okki nulaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kutu. ɓe wari ɓeɗo e on gerɗon tigi. ɗum haray hawruno e nder sumaye. haray si ɗum feƴƴi e nder piiji waɗɗi ɗin e nder sumaye kadi, ko e nder sumaye woni ko feƴƴini jiwonelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maketeɗo rugayya on. haray on kadi ko e nder sumaye woni ko feƴƴini. ko noon siforana ɗen ɗum ka deftere wiyetende e tabaqatul kubra li ibni sa'ad. ɗum ko waɗi ko hitande 2 ko nelaɗo e makka ɓe seni madina. haray no jeeya kadi e piiji mawɗi waɗɗi ɗin e sumaye.
haray ko e nder suumaye nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko ɓe jombi sonnaje maɓɓe wiyeteɗo zeynab bintu khuzayma on haray bintul haris on sonnajo ɗon himo andira wi'egol ummul masakin nene miskimɓe tellement ko tawno himo teddini miskimɓe ɓen si ɓe ari o okkorayno ɓe ñaama o hittina fi maɓɓe haray nde yewtere ɗon kadi en sifanama nde ka tabaqatul kubra li ibni sa'ad haray wa kazalika waɗi kadi piiji waɗɗi e suumaye piiji mawɗi e hitande jooɓere ka fergu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray ko ɗon jippi laɓɓingol nene men aisha wondema ɓe waɗali bone eɗon andi e nder yaadu goo kamɓe nelaɗo e groupe on nene aisha e safwan ɓe luttituno ɓaawo julɓe goo naafigiɓe inni ɓe waɗi zina ɓe waɗi bonki hakkunde maɓɓe haa ɗum satti e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haa tigi nelaɗo sah inni nene aisha yo hotu taw ka sayyidina aboubacre haa allah laɓɓina fi muɗum awa haray ko en andu ko e nder o suumaye allah subhanahu wa ta'ala jippini ayeje no ka suratu nur laɓɓingol nene meɗen aisha radiallahu ta'ala anha ɓe laaɓi poy fi kala hiɗen andi si'a kañum shi'aɓe ɓen hino sali ɗum kono haray ɗum koko tabiti e tafsiruje men ɗen ɗe fof haray ko wano noon sen daari ka deftere wiyetende nden albidayatu wan nihaya li ibni kathir haray no jeakade e piiji mawɗi waɗɗi ɗin e suumaye ndu noddinandu ndu yiɗon hino noddine ɗo laabi 5 par jour noddine ka jami uje e waɓutuji ɗin fof noddine e subaka findina en fiyen juulu subaka findina en fiyen sullo ndu noddinandu ɗo kayru kadi ko e suumaye ndu farla haray e hitande aranere fe fergo annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɗulle haray ko gorko no wiye abi abdullah bun yazid haray ko oɗo o hoyɗi wonde gorko hino arano tindinamo no noddinirte sabu hari julɓe ɓen ɓe jogino hakkude maɓɓe landodirgol e difficulté ko honno ɓe andirta waɓu to heewi allah hoyɗini oɗo gorko himo noddina ɓawo hoyɗi himo noddina ha o gasi o ari o sifani nelaɗo sallah sallam nelaɗo maaki ɗum ko yamar wiye immorde allah ko hoyɗuɗa ko haray ko gonga haray non kono an hito ma gontowa yawtindina bilal haray ha bilal wawa ko hoyɗuɗa ko ɗum wonta noddinandu ndu haray ko ɗum woni noddinandu haray ɗum kadi ko en andu bi on tuma ko ndu wona e noddinede ka jami uji ha hande ka jooɗiɗen ɗo haray ndu noddinandu ɗon dey ko e suumaye woni ko ndu farla ɗum ɗo fof hino tindina mawnugol suumaye haray wa kazalika ne jeeya e piiji kadi tawayɗi ɗin ko e suumaye ɗi waɗi ko wiyete ko fatuhu makka udditugol makka ɗum waɗino ñande noga e suumaye hitande 8 ko nelaɗo e makka ɓe seni madina ɓa waɗi duuɓi 8 allah subhanahu wa taala okkoyɓe doole ɓe ardi e 10 000 combattant ɓe ari ɓe huuɓi makka e tigi tigi ɗon andi hari heferɓe ɓe raɗi ɓe si ɓe yalti makka ɓaɓe hewti nden ñande ɓe tumbidiri fof moɓodiri ka kaaba nelaɗo maki madha tarawna anni fa'ilum bikum ko honɗum sikkuɗon hande mi waɗay on ɓe inni kamɓe heferɓen a minen dey ko min andirma ko a neɗɗo moƴƴo ɓe ɓiɗɗo neɗɗo moƴƴo min andirama gere min andirama ko boni min andirama ɓernde bonde e yottagol donc haray ko ɗum ɗo woni ko min andirma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o makani ɓe idhabu fa antum mutlaqa yahe haray mi libéri on nelaɗo yottaki waɗali ɓe hay hunde kono ɓe udditi makka haray makka wonti kañum kadi saare islamiyankore ɗum ko e suumaye waɗi haray no jeeya e muɗum addawla al umawiya fi andalus haray hiɗon andi andalusia e nder espagne terlen duuɓi 800 ko l'islam woni e ñaawde ɗenca e ɗon haa ko ɓe yaltina haray ɗum kadi naatugol ɗon abdourahman e dida ol l'islam ɗon ɗum ko hawruno ko ñande 15
sumaye haray ɗum ɗon kadi ko e sumaye woni ko wanno e natugol on l'islam ɗon e nder Andalusia e nder Espagne immorde Abdourahman haray ɗum kadi ko e sumaye wanno haray si ɗum feƴƴi ne jeeya e piiji kadi waɗɗi ɗin e sumaye mawɗi ɗi tawata koko waɗi e sumaye haray mahugol ko wiyete kon Jami'ul Azhar fil Qahira o université mawɗo université mo annduɗa karamokoɓe heewɓe duuɗike e makko rewi e makko no jeeya e mum Cheikh Abdoul Basit Abdou Samad en no jeeya e muɗum docteur Yusuf Al Qaradawi en no jeeya e muɗum hayɓe ustazuɓe men ɓe wondiɓe amen Bruxelles oustaz Abdallah en ɓe fof haray ko université ɗo woni ko ɓe yalti haray no wi'e Jami'ul Azhar Al-Sharif ɗum ko e nder Qahira Caire Égypte haray oɗo université ko mahanoɗo 968 jibinede annabi Isa haray o université ɗo kadi anden haray ko e sumaye woni ko fatimiyankoɓen wonno ko mahimo donc haray no jeeya kadi e piiji mawɗi waɗɗe sumaye haray jibinede oɗo gorko molanaɗo mawɗo mo sifa mum ɗuuɗa e gandal wiyeteɗo Ibnu Khaldun ko gorko jibinaɗo 1332 jibinede annabi Isa ɗum woni miladiya haray ko philosophe jo julɗo haray mo julɓe ɓen fof mantorta haray ko kanko woni ko créé gandal wiyetegal ngal sociologie haray ko Tunisie woni ko o jibina haray ko joginoɗo gandal molanangal sengo ka astrologie e philosophie haray ɗe gande ɗo fof o développé ɗe moƴƴa ko ɗum waɗi so yeehi e caye wano araboɓen wano Maroc no mari avenue Ibnu Khaldun Tunisie no mari Algérie no mari ɗen caye toon fof haray ko gorko molanaɗo mi yetike on ɗo yonimo andugol ko o mawɗo moko ba ka gandal ko kanko waɗi tigi tigi gandal wiyetengal sociologie ngal façon no ngal wona jangirede ni hande haray oɗo wonande jangoɓe ɓen defte sengo ka arab hino andi deftere makko wiyetenden diwanul mubtada'i wal khabar fi ayyamil arabi wal ajam wa man asarahum min dhawi sha'nil akbar subhanallah nane inde deftere ɗum ɗo janguɓe arab ɓen si nani sonay ka noppi maɓɓe ɓe tawa wallahi ko jooma gandal mi fillito inde deftere nden inde wi'e diwanul mubtada'i wal khabar fi ayyamil arabi wal ajam wa man asarahum min dhawi sha'nil akbar haray ko mujalladu jeɗɗi haray arano on e mujalladuji ɗin ko wiyeten nden al muqaddima haray on muqaddima ko fi géographie e fi astrologie e fi jikkuji yimɓe honno ɓe wuriri e fi arabuɓen ko honno wurirno ɓawɗo ko ɗum woni ko sifi e nden ɗon o watti ɗon ɗe jeɗɗi ala piiji e tarihaji e piiji ko sifaki e nden deftere haray hinde andira wiyegol muqaddimatu Ibnu Khaldun haray o gorko ɗo kadi wiɗen e hewde gandal haray ko e sumaye woni ko jibina haray wa kazalika no jeeya e piiji wannoɗi e sumaye mi adda ɗiɗi inchallah mi darna ɗo sabu haray na en juuti yewtere nden haray marikatu Hittin haray guerre Hittin on oɗo kadi o waɗino 1188 ɗulle ko gorko hino wi'e Salahaddin al Ayyubi haray oɗo gorko o waɗino combat e nder Palestine ha o wawi liberude ka tawata ɓe jifuɓe no colonise ɗon hande haray anden ɗon meɗanoma liberede oɗo gorko o liberino ɗon donc o hetti on nokku ɗon wonti e jungo julɓe ɓen total si alyahudiyankoɓe yiltiti kadi jattiti e jungo meɗen colonise kadi donc haray ko en andu worɓe feƴƴino oɗo gorko Salahaddin al Ayyubi kirdijo mo Kurdistan haray o wawino wadde ɗeɗo golle haray ɗum kadi ko wanno ko e nder sumaye haray pihun sakkitorun ka wonnen e darnude ɗon haray ko en andu ko wiyete kon kadi zakatul fitr zakkatayre ɗum buy emen hino andiri ɗum ɗon muudo ko wiyete etugol muudo kon haray anden ɗum ɗon kadi dey ko e sumaye woni ko Allah subhanahu wa ta'ala farluno ɗum haray ɗiɗo piiji inchallah woni ko suɓuɗen kikiɗe ɗo andintingol piiji waɗɗi e sumaye kono ɗiɗo fof ko ɓuri mawnude haray ko jippagol alqur'anul karim on
haray jomirawo subhanahu wa taala o daali fi ɗum ɗo o wi shahru ramadan lewru sumaye alladhi ndun unzila fihi alquran ndu qur'ana on jippina e mum shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran ɗum ɗo tuyyoni ndu tigi tigi on ko ndu mantire haray qur'ana on ko peewal ko ɓanganduye haray wonande julɓe ɓen fof ko ɗum ɗo woni lampu mo julɓe ɓen fof yonnorta ɗum noon haray ko en ɓeydu hakkilagol ɓeyden anditugol lewru ndun ko lewru waɗandu barki lewru ka du'a jaboto lewru ka sadaka hana waɗede da déjà buyko e mayru ittata zakka ɗum fof haray ko moƴƴereji lewru ndu tawata umraji no yahe waɗe e muɗum donc haray ko yen ɓeydu heɓugol sentiment mayru ka ɓerɗe meɗen heɓen sentiment korka meɗen kan haray inchallahu taala haray yejjitali kadi ko balɗe 10 sakkitore ɗe wonɗen e natande haray ko ɗon laylatul qadri on woni ko ɗaɓɓete ko en ɓeydu wakkilagol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe laatinoke si woni balɗe 10 sakkitore ɗen naati ɓe findinayno ɓeygure maɓɓe nden ɓe haɓɓa wanare maɓɓe nden ɓe ɓeyda tinnagol e rewgol joomi maɓɓe haray e ɗaɓɓitugol laylatul qadri ɓe du'ora wi'ugol allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni haray ko ɗum ɗo de tigi tigi on wonno komi ardinanta on e o kikiɗe ɗo mi toro allah subhanahu wa ta'ala kala heɗiɗo nde yewtere partage nde yo allah subhanahu wa ta'ala okkumo hawrugol e laylatul qadri ya allah yo allah subhanahu wa ta'ala okkumo baraji ko woni e suuma yekon o hawtida en e fo o malna en o naada en aljanna aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin haray musidɗo mon ahmad ba immorde dakar sénégal wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh